članovima grupe, to je za one ljude koji ne znaju kako se koji zove, ali evo, prvi, Petar Jelić, gitarista, vokalni solista. Ovaj u crvenoj jakni, taj se zove Dragi Jelić. Za bubnjevima Juriš i Slobodan, Jura ili Sloba. I bas gitara Živora Čika Jelić. Hvala lepo, poseban pozdrav svima vama koji ste došli na Dva točka i koji ste ovde večeras, pa iduće godine, ko zna, možda se vidimo ovde na nešto većem i bolje posjećenom bajku. Jedan aplauz za ovakav rad motora, sjajno radi motor, sjajno. Super, hvala vam. Ajmo još ruku, nije to dovoljno. Sad bih vas zamolio za jedan artikulisan vrisak za Živoroda Šiku Jelića. 3, ne, sekund. 3, 4, sad! Slabo je to za Žileta.
To su čelična krila naše armije, bas gitare i grupe. 3, 4, sad! To je već bolje, hvala ljudi. Nastavljamo sa rukama. Treba nam pomoć za Juru. Dižite ruke gore, ljudi. Ruke gore u ritmu. Treba nam sad neartikulisan vrisak za Slobodana Jurišića. 3, 4, sad! I sad jedan za Dragog, mene, Žiku, Juru i sve vas ovde. 3, 4, sad! Da li bi mogli još jednom, a? 3, 4, sad!